anaton liwat sa iyong aktibo nga miyembro sa konseho. Waray lain ko din si Honorable Dondet Diana Diaz. Honorable Dondet Diana Diaz, papadisan takan Miss J. Dory Lagrimas. Honorable J. Dory Lagrimas. Kuratsa. Diana Nias and Honorable J. Dory Lagrimas, Barangay Captain from Barangay San Antonio. Si Honorable Cecilio Payot Lagrimas, papadisan ta san aton bisita from Katikbian. We have Miss Maylin Paharo, Coracha.
Cecilio Payot Lagrimas, and sa aton bisita si Miss Maylene Paharon from Barangay Katigbian. Thank you. Sunod nga atong member, the Honorable Lucky Eldren de los Reyes, papadisan ka san ato Barangay Captain san Barangay Tarusan, waray lain kundi si Honorable Lourdes Lien Gale, Coracha. Konsihal Lucky Eldren de los Reyes and Kapitan Lourdes Lien Gale. Councilor Ruben Pinca, Barangay Captain, Barangay Pupulusan, Lawang Lawrence Samar.
Pinka and Barangay Captain Mida Hira.